Abdullah, nama ayahnya Aminah, ibundanya Abdul Muthalib, kakeknya Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua mulia dari Quraisy ternama. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya, Abu Thalib pun menjaga, paman paling pembela. Saat kecil mengembala, dagang saat remaja, umur 25 memperistri Khadijah. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa, saat peletakan batu Hajar Aswad mulia. Genap 40 tahun mendapatkan risalah, ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Ayo bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikwana wa tabarra'na min kulli dinin yuqarifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahullah. Tendek. Wa bi kulli rasulin arsalahullah wa bi malaikatillahi wa bil qadri khairihi wa syarrihi wa bil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah. Ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu insyaallah minal aminin allazina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun bi fadlika Allahumma ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi cerita ya, kapi dek.
Jangan duduk di depan pintu. Hadapu ambillah sapu. hiasi hidup dengan ibadahmu. Jangan tinggal bersama aku. Semua yang damai di sana. Buku-buku berterbangan. Saya baca Quran. Jangan lupa salawat. Allahul kafi Rabbuna kafi qasadana kafi wajadana kafi likulil kafi kafana kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Terus namanya Ya, Semangat. rasanya lah saya pun indah. Rajin puasa, rajin sedekah. Terus Ketelan masuk surga. Ya teman-teman Semangat. semua. Sekarang naik akan tawa. Saya ibu Miri, semoga hidup kebahagiaan. iya, amin ya Rabbal. Iya, kakak susu. Halo Bandung. Halo kakak susu. Salam kenal kakak susu ya. Namanya susu. Kakak Korizen Random Official. Hai kakak Korizen. Iya. Dede nggak pakai mic, kok Abi? Ya Allah. Pakai dek. Nggak kedengeran suaranya dong. Pakai. Pakai dek. Jara. Pakai mic-nya. Ya, kedengeran berat tadi orangnya ya. Kakak Salsabila. Hai kakak Salsa. Ayo teman-teman ya, terima kasih teman-teman sudah komen-komen ya, sudah like, sudah subscribe dan lain-lain teman-teman ya, selamat bergabung teman-teman ya. Lanjut teman-teman, bacaan sholat teman-teman ya, bacaan sholat takbiratul ihram, iftitah ya. Ayo bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Kabira Alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kakak Salsabila kelas berapa kak? Nah tanya tuh kakak Salsabila. Kelas 2A. Kelas 2A kakak Salsa ya. Kalau adanya Belum sudah sekolah. sekolah ya. Saya kakak Salsabila ya. Salam kenal kakak Salsabila. Lanjut ya teman-teman ya, bacaan ruku. Ayo. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Iya, kakak Salsabila. Aku kelas 3A. Wih, mantap kelas 3 Berarti kakak sama Salsa. Berarti Iya. sama A. Itu sama A, kakak Salsa ya, sama-sama A, hebat. Kakak Septia Anggraini, hai. Kakak Septia Anggraini, hai. Salam kenal kakak Septia ya, semuanya teman-teman ya. Lanjut teman-teman, yuk bacaan iktidal teman-teman ya. Ayo deh kakak. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ur ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Iya, kakak Salsabila namanya siapa? Siapa namanya? Ayo. Saya Kakak Nahla. Iya, Kak Nahla. Kalau ini Kakak Zahra. Iya, yang itu yang kecil.
Dede Zahra ya, Kak Zahra. Iya. Oke, teman-teman ya. Kakak Zahra dan Kakak Nahla ya, teman-teman ya. Lanjut bacaan Iktidal. Ayo, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Iya, kakak Salsabila kayak adik aku namanya Zahra. Wah, sama ya. Kakak Salsabila punya adik namanya Zahra. Sama namanya Zahra. Iya. bukan sama Mm-mm. kamu. Iya, berapa tahun usianya kakak, adiknya, Zahranya? Kalau sama berarti Iya, kakak kembar. Indonesian Gamers. Hai kakak Indonesian Gamers. Iya, belum kenal ya. Kakak Salsabila 1 tahun usianya masih bayi, masih imut 1 tahun mah ya, baru belajar jalan kakak Salsa ya. Bagus ya. Sehat-sehat terus adiknya ya, Dede Zahranya ya. Lanjut teman-teman ya, bacaan sujud ya, ayo. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Iya, duduk. Allahu akbar, rabbighfirli warhamni wazuburni warfa'ni warzuqni warini wa'afini wa'fu anni. Iya, kakak Salsabila bagus banget suaranya. Wah, Abi popit deh. dibilang bagus suaranya tuh. Iya tuh Popit. Alhamdulillah ya kakak Salsabila kalau senang suaranya bagus ya, amin ya. Lanjut teman-teman ya. Kakak lek dong. Kakak Salsabila lek, kakak Salsabila katanya kata Kak Nahla ya. Lanjut teman-teman ya. At-tahiyat ayo. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Iya. Kakak Salsabila enggak malu. Apanya? Apanya malu? Bukan live kakak Salsa, di like maksudnya karena tuh di like ya kakak Salsabila, di like dan subscribe kakak Salsabila, maksudnya bukan live mungkin ya. Nanti diliatin kalau live, iya. Maksudnya like, iya kakak Salsabila. Ayo teman-teman ya, di like teman-teman, di subscribe dan dibunyikan loncengnya ya, dan tap-tap layar biar makin mantap teman-teman ya. Iya. Lanjut teman-teman. Kita baca surah Kakak Nahla dulu. Iya. Kakak Nahla murajaah dulu atau ikra dulu? Murojaah. Murajaah dulu, oke. Tapi Iya. pakai HP. Kakak Salsabila pengen ketemu Abi tapi pakai HP. malu maksudnya. Oh iya. Pengen ketemu. Nggak usah malu kakak Salsa ya. Kita sama-sama manusia pemakan nasi dan roti ya. Ya? Iya, oke. Sekarang giliran Kakak Nahla ya teman-teman ya, baca surah Al-Basa teman-teman ya, karena Dede Zahra nanti An-Nazi'at dan An-Naba teman-teman. Ya, surah Al-Basa sampai surah Al-A'la ya kak. Apa? Bukan Al-Fajr. Al-Fajr ya. Iya. Kadang saya surat baru. Surah baru ya. Kakak Salsabila pengen ketemu tapi malu maksudnya. Oh iya. Tapi Ini kakak Salsa kakak ya. udah lego. Iya, kakak Salsa udah like belum katanya tuh ya. Iya, ya teman-teman Bukan ya. left, tapi like. Iya, like teman-teman ya. Kakak Nahla mau murojaah teman-teman, baca surah Al-Basa teman-teman ya. Sampai surah Al-Ashr. Bukan Al-Ashr. Al-Fajr. Al-Fajr ya, Al-Fajr. Al-Fajr banget. Iya. Ya.
Surah Al-Abasa, teman-teman yang mau ikutan silakan ya. Ayo, Ini surah Abasa kan? Al-Abasa, iya ayo. Bukan Anaba. Kan, Al-Abasa itu baca. Ayo. A'udzubillah, mana samanya deh? Nanti deh. Sama. Warna putih. Masuk ini. Habis itu kan samanya sama Pak Amin. Iya, Pak Amin. Sama ya. Pakai bantal enak kakak pakai tangannya. Enggak. Beneran enak kayak ini nih. Bilangin, pakai enak coba deh. Tuh. Tuh enak tuh, nggak pegel tangannya. Nah, enak kan? Dikasih enak. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa Wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatangfa'ahu dzikra amma man istagna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta lahu فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم وإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم Surah At-Takwir ya. Iya. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat Wa idzal jibalu suyirat wa idzal isharu uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal maw'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzal sufu nusyirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uslifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil kunnas al-jawaril kunnas wal laili idza as'as wasbahi iza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqauli syaithanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyaa'una إلا أن يشاء الله رب العالمين. Iya lagi surah Al-Infitar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat
وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Iya, lanjut surah apa kak? Al-Mutaffifin. Iya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun liyaumin 'azim yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawma idzin lil mukazzibin alladzina yukazzibuna biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun summa innahum lasalul jahim ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Lanjut surah apa kak? Surah Al-Insyiqaq. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u shaqqat wa adnat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adnat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika qadhan famulaqih فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا كلا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Iya, ini surah. Minum.
Jangan nanya gue tadi. Apa tuh? Belum. Ini minum. Minum, Kak. Iya, Kakak Salsabila, adiknya Zahra kok mukanya nggak dikasih tahu. Adiknya Zahra kok mukanya nggak dikasih tahu. Iya, Kakak ya, lagi main, Kak. Gantian Kakak ya, nanti baru Dede Zahranya ngaji lagi ya. Kadang kakaknya dulu gantian Kakak Salsabila ya. Lanjut teman-teman ya. Sekarang surah Al-Buruj ya. Surah Al-Buruj ya. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutil ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud izhum 'alaiha qu'ud Wahum ala ma yaf'aluna bil iya wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulku samawati wal ard wallahu 'ala kulli syai'in syahid innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar zalikal fawzul kabir inna batasha rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alu lima yurid hal ataka haditsul junud fir'auna wa samud balil ladzina kafaru fi taksib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anum majid bal huwa qur'anum majid fi lauhin mahfuz bukan bal huwa tapi bal huwa ya hanya surah al Tarik ya At-Tariq sisa iya sisa 4 lagi ya yuk Bismillahirrahmanirrahim was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yakhruju min bayni sulbi wat-tara'ib innahu 'ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad' innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida Pamahilil kafirina amhilhum ruwaida. Iya, Masya Allah ya. Lanjut surah Al-A'la ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la Allazi khalaqa fasawwa wallazi akhrajal mar'a wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faj'alahu ghusa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamu jahra ma yakfa innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassirka lil yusra fadzakir in nafa'atiz zikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal asqa allazi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa Bismillahirrahmanirrahim
Bismillahirrahmanirrahim. Surah apa? Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhun yawmaidzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dari la yusminu wa la yughni min ju' wa wujuhun yawmaidzin na'imah rizaqha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha lagiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah Wa namariku masfufah wa zarabiyyu mabthusah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Ini surah Al-Fajr. Ya, Allah, kok bisa sih? Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashar wasyaf'i wal watr wal laili za yasr hal fi zalika Iya. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Ayo, hal ulang. hal fi zalika qasamul lidhi hijr. Alam taro kaifa fa'ala buka bi'ad. Udah. Terus? Udah sampai. Ulang lagi antaranya. Alam, jangan cat. Ingat. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Iya, sadaqallahul azim. Oke teman-teman, alhamdulillah bilang. Oke teman-teman, alhamdulillah sudah selesai. Sekarang Murojaahnya, sekarang kita baca Iqra halaman buka. Halaman Nih. Terus. dah. Iya. Ini ya. Bentar. Ini. Iya ini. Halaman berapa? Dua apa tuh? 27. 7. Iya betul. Teman-teman ya. Yang mau ikutan silakan Iqra 6 halaman 27 teman-teman ya. Ya, siap-siap udah ya. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, minum dulu teman-teman ya, aus teman-teman ya. Kalau udah minum nanti semangat lagi, ngajinya suaranya bagus dan fokusnya lebih bagus lagi. Ayo. Ayo minum, dah kak, malam. Habis. Aus. Ayo. Tadi saya mau pernah habis. Ya, terus. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa barram biwal
syakiya. Lahum azabun syadid. Ya. Wallahu azizun zuntiqam. Ya. La tufsidu fil ardi qalu inna nahnu muslihun. Ya. Walau kung tafazzan golizal qalbi lam faddu min haf Salah. Min wow itu wow. Min haulik. Iya. Anta tadu. Panjang dunya. Anta tadu. Iya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kada bi'ali fir'auna wallazina min qablihim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Wa min iya. Oh iya, iya. Wa min ahlil madinati maradu alan nifaq. Iya. Lamuhu. Lanya panjang dikit tuh, harokat. La panjang lanya. La ta'lamuhum. Humnya pendek. La ta'lamuhum. Nah iya gitu. Lanjut lagi. Bismillah. Kalau lancar pindah. Ayo. Ini? Iya kalau lancar pindah. Kalau cepet bacaannya bagus. Putus semua. Ini gimana sih? Iya. Ini Mana? tutup mulu Apanya? mata. Cimuka. Ini nih yang ini. Tutup mulu gimana? Cimuka belum? Cimuka gini, cimuka. Biar nggak ada beleknya. Coba. Aduh saya padahal udah bubuk 2 kali loh. Iya, indah ya. Yang singkat tipis makanya. Ini ya. Muka. Makin tolol aja biar bersih matanya. Ya ada cimuka lagi. Mobil lihat. Iya itu. Ayo. Saya udah tinggi. Udah tinggi iya. Dia bersih, kayak pentolok. Cimuka. Udah, enakan nggak? Hah? Enak, hilang? Udah hilang, udah. Ada lagi. Ya sering nge-TV makanya. Terus saya ngapain? Belajar aja, dudukin lampunya.
Pipit terus. Ayo. Lancar ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak itu enak tuh, biar nggak pegel. Kamu kayak yang biru, terserah, bebas. Ini aja. Itu. Udah. Ribet banget kalau gede. Iya iya. Ayo. Be, geser lagi be. Itu no. Iya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiya. Lahum azabun syadid. Wallahu azizun zuntiqam. La tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Walau kunta fazzan gholizal qalbi lam faddu min min Alah. Iya, Pak. Ulang, coba ulang. Biar bener. Ingat. Walau kunta fazzan gholizal qalbi lan faddu min haulik. Ang tak tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa kada bi ali fir'auna wallazina min qablihim. Pendek. Min qablihim. Iya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa mimman hawla lakum minal a'rabi munafiqun. Terus. Wa min ahlil madinati maradu alan nifaq
la ta la ta'lamuhum. Iya, Rabe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Lahum azabun syadid. Lahum azabun syadid. Wallahu azizun zuntiqam. Wallahu azizun zuntiqam. La tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. La tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jahra, siap-siap deh. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min Ulang. Walau kunta, ayo. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min wow itu min haulik anta tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. kada bi ali fir'auna walladzina min qablihim. Kada bi ali fir'auna walladzina min qablihim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiqun. Wa mimman Ulang. wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun.
Wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq. Wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq. La ta'lamuhum. La ta'lamuhum. Coba kalau yang itu lancar pindah. Yang walau kunta, ulang. Coba tes doang itu satu. Yang Walau kunta fazzon. ini. Iya itu. Ayo tes. Kalau itu benar pindah. Nih. Walau kunta fazzan gholizal qalbi lang faddu min haulik. Iya pindah ya. Besok akan Nahla yang ini. Coba tes fikulubihim coba. Ayo, yang mana fikulubihim? Yeay, sisa berapa, Be? 2 lagi. Iya nih. Saya 1. Iya. Saya tuh. ada kok. Wih. Tuh, 2 lagi. Ayo. Ayo, tes coba Saya tesnya. udah Si, ayo. Iya, bagus. Fi qulubihim marodu faza. Marodung ifa. Marodung faza. Ayo. Marodun fazadahu Mu humu lo lahuma rod marodo. marodo. Iya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Gitu ya. Ya. Ya besok itu udah. Sadaqallahul azim. Teman-teman bilang. Teman-teman, alhamdulillah sudah selesai ngajinya. Sekarang giliran Adik saya. adik saya. Namanya Dede Zahra. Namanya Dede Zahra. Orangnya Orangnya cantik. baik hati, suka menabung, dan nggak sombong, Sudah dan suka makan sayur. suka makan sayur. Ayo lanjut ya teman-teman. Halo teman-teman. Tapi dianya suka pakai kipas mulu. Iya adem. Ayo di sini duduk. Iya. Nah, duduk. Baik, teman-teman. Iya. Bebe. Iya, oke. Oke. Makanya gimana makanya? Bisa nggak makanya? Bisa. Hah? Udah. Bisa. Nah, sini. Ini. Di gigi aja apa? Sakit. Di hidung apa? Enggak sakit. Mulut. Ya. Ih. Pakai HP. Udah Zahra ikra dulu, jilid dulu apa murajah dulu? Hah? Ikra dulu. Ikra dulu dah. Ikra halaman berapa kemarin? Keempat ya, halaman. HP, oke, HP. Oh teman-teman bilang, teman-teman. Teman-teman. Sekarang Sekarang giliran saya. yang saya Apa namanya? Dede Zahra. Usianya. Usianya Baru berapa? 4 tahun. Iya, usianya baru 4 tahun teman-teman ya. Nih, ayo teman-teman. Keempat halaman 5 teman-teman ya. Iya, warna oranye. Keempat halaman 5. Ya teman-teman ya. Warna Bareng yuk. Iya warna oranye ya. Ayo, bis. Alhamdulillah. Yang ikut 3 warna biru. Iya, alhamdulillah. Oh, Ya. yang ikut 4 warna oranye. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Satunya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Baca nih atasnya. Bin. Bin. Minum Kak. Minum.
Habis. Iin. Nih. Bibin. Bagus mata, iya bagus. Iya itu bagus. Bagus mantap. Lanjut. Tati. Ayo. Bin. Ayo. Baca. Iya baca. Bin. Tadi baca. Udah. Coba Abi belum dengar. Iin. Bibin. Tati. Iya. Terus. Titin. Dadi. Didin. Mama. Mm-mm. Wiwin. Wawan. Wiwin. Hasidan. Hasidin. Gosikon. Gosikin. Terus udah lancar aja. Terus udah lancar aja dia. Terus. Minum. Minum dulu minum. Wah, mantap nih udah lancar aja nih. Sambil nyanyi. Sambil nyanyi ya. Pakai nyanyi. Pakai nyanyian pinter ya. Ya. Es teh. Ini. Jadi ulang ah. Dah itu. Iya. Tati. Titin. Dadi Didin. Mama Mimin. Wawan Wiwin. Hasidan. Hasidin. Gosikon. Gosikin. Zaika. Rahabin. Raadin. Hijatin. Pendek. Maadin. Terus? Kufu. Wan. Panjangan. 2 harokat aja. Kufuwan. Gitu. Lanjut. Mafa. Zan. Iya. Lisa. Min. Iya. Lisani. Lagi ulang. Lisani. Nah, itu benar. Terus. I. Syatin. Iya. Fi. Di. Nin. Iya. Ni. Za. Min. Iya. Ali. Man. Iya. Na. Siatin. Iya. Ka. Jibatin. Iya. Ko. Tiatin. Iya. Jahiman. Bagus lagi. Ayo, kita pindah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Iin bibin. Bin. Bin bin. In. In Iya. bin. Iya. Terus. Tati titin dadi didin. Terus. Mama Miwin. Wawan Wiwin. Hasidan. Hasidin. Gosikon. Gosik. Ayo. Go. Apa? Hilang. Pencet. Pacok. Mana tadi? Nih. Oh, lagi. 2. Ha, ulang. Ha. Hasidan. Hasidin. Gosikon. Gosikin. Zalika. Rahabin. Raadin. Hijaotin. Maodin. Kufuan. Mafazan. Lisan. Nin. Hah? Oh, Nin.
Salah. Min. Lisani. Ayo, lagi, perhatikan. Mana adik? Lisani. Iya, itu iya itu pan. Nih, iya. Terus pintar, terus lanjut. Mi. Lupa. Ingatin. Mi. Ini. Hmm. Syatin. Iya, baru tin tuh. Terus Kata. gatal ya. Fi, ayo. Fi. Hmm. Jinin. Salah. Fi. Hmm. Di. Hmm. Nin. Baru betul. Terus, iya bagus. Lanjut. Fokus. Ayo baca. Ayo. Hah? Fi. Tadi kan fi. Dinin. Iya. Mizanin. Iya. Aliman. Nasiatin. Iya. Kazibatin. Khotiatin. Jahiman. Coba ini teh lagi nih ini. Nih. Ini. Ada boyot. Coba. Iya itu. Nah ini. Baca. Mana? Nih. Ini. Ya itu coba tes. Ingat nggak ada tadi? Nah itu betul ya, barang Abi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bin. Ini dulu. Iya, In. bin. Bin. Tati, Tati. titin, Titin. dadi, Dadi. didin, Didin. maman, Maman. mimin, Mimin. wawan, Wawan. wiwin, Wiwin. hasidan, Hasidan. hasidin, Hasidin. ghasikon, Gosikon. ya, ghasikon, Gosikon. ghasikin, Gosikin. zalika, Zalika. lahabin, Lahabin. la'adin, La'adin. hijaratin, Hijatin. maradin, Maudin. kufuwan, Kufuan. mafazan, Mafazan. lisani, Lisani. aisyatin, Isyatin. fidinin, Fidinin. mizanin, Mizanin. aliman, aliman, Aliman. nasiyatin, Nasiyatin. kadzibatin, Kazibatin. khati'atin, Khotiatin. jahiman. Jahiman. Iya, pindah coba tes. Coba dulu nanti udah benar nanti. Di mana? Ini. Ini. Ya pindah. Tes lagi enggak? Ini. Ya itu tadi. Lisani. Iya betul pindah. Coba tes ya. Mama. Bis, ayo. Mam. Kak, diborong. Bis. Iya. Bis. Bis. Entar saya ke IK5. Iya, ayo. Bis. Habis ke IK5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nggak ada. 6 doang maksimal. Ayo. Bis. Tes. Bis. 7. 6. 7 nggak ada. Berapa? Nggak ada kalau 6 doang paling tinggi. Al-Quran langsung Al-Quran. Jadi Al-Quran jadinya. Al-Baqarah. 4, 5. Juz 1. Sampai ke 6 doang. Iya 6 doang. Ayo mulai. Tes. Bis. 1 doang Iya. segini. Iya coba tes ya. Imadin. Nah, bisa Dede. Inaban. Udah bisa aja. Terus. Kofasin. Ih.
Bisa. halaman. Bener. Terus. Tes. Oh, lancar bilang lagi. Iya. Diborong. Ayo, tes. Ayo, bisa nggak? Bisa nggak, Dede? Alakin. Betul. Bisa. Gonamin. Ih, betul. Osu. Uhud. Ih, betul. Bisa. Kitabihi. Ih, bisa lagi sih. Terus? Bisa, Dede. Sewu, ya. Sewu banget. Itu lihat ya hurufnya. Apa itu? Hah? Hu. Iya. Huzu. Wan. Iya. Hasiman. Iya. Kazibin. Iya. Tohuin. Iya. Bisa. Godobin. Iya. Wahidatin. Iya. Mi'atin. Iya, bisa. Dohikatin. Bisa. Kalimatin. Bisa. Bakotin. Bisa. Wa'adin. Bisa, Dede. Togutin. Bisa, Dede. Hitobin. Iya, bisa. Okobatin. Iya, bisa. Syuhudin. Bisa, Dede. Hawiyatin. Bisa, Dede. Mafazan. Betul. Ubaokan. Betul. Syu'ubin. Betul. Terus? La. Laha. Lahafizin. Iya, betul. Nu'afu. Iya, betul. Fajahu. Betul. So. Li. Han. Iya, betul. Aliman. Iya, betul. Coba kalau ada yang ancar lebih yang bener-bener nih, pindah nih. Coba nih, apaan lagi nih? Apa yang tadi? Fu. Terus? Zu. Iya. Wan. Lagi? Huzuan. Betul. Ini. Lahafizin. Iya, betul. Solihan. Betul. Ini. Aliman. Betul. Ini. Huzuan. Betul. Lahafizin. Betul. Solihan. Betul. Ini. Ini dong. Kalimatin. Pindah. Pindah lagi nih. Coba tes. Iya, itu benar. Iya, benar. Tes. Jadi borong. Iya, yes. Segini lah. Iya. Capek. Ih, semangat. Iya. Tadi di kali 5 dapat hadiah nih. Wih, Hadiah apa? hadiah pokoknya. Hadiah apa? Surprise. Hadiah apa? Ah, mau cepet ada. Iya, ya. Insyaallah. Semangat. Yuk, cepat. Yang mainan yang kecil, Iya. yang gede. Iya. Udah. Sepatu rodanya ada lampu. Iya, boleh. Tes. Oh, lampu. Iya. Rodanya ada lampunya. Iya. Ayo. Iya, seru ya. Diborong. Ayo. Un. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Un. Iya. Iya. Bun. Iya. Bun. Betul. Babi bun. Salah. Bi. Bun. Bu. Bu. Lagi ulang coba tes. Ba.
Ayo. Bener. Parah ya? Nggak apa-apa ya kan ini belajar. Babi. Hmm? Bu. Iya. Terus. Terus. Hmm. Ban. Hmm. Bin. Hmm. Bun. Iya. Kalau atas bilang lagi. Iya. Mau nggak? Dua. Iya. Doang. Hah? Ayo. Dua doang. Iya, dua doang ayo. Iya. Sisu. Ih, betul. Terus? San. Hmm. Sinsun. Ih, betul lagi. Jadi udah bisa aja. Terus? Shadaqallahul azim. Iya, pandain ya. Halaman 7. Ya, Idon. Ini be. Itu apaan? Itu mah belum, Dek. Ya, teman-teman ya, teman-teman, alhamdulillah. Teman-teman, ya sudah selesai. Abi tambah besar di kepeng. Iya. Selesai ngaji Qur'annya sekarang. Jilid apa? Mujaah. Jilid dulu, jilid ya. Jilid. Jilid. Jilid ya. Iya, jilid ayo. Ini mana kemarin? Ini ya. Ayo, tandain kemarin ini Mama ya, kemarin ini. Ya teman-teman ya, halaman 9 teman-teman ya. Abi biasanya Jilid dulu 3 tandanya begini nih, Be. Iya. Dulu biasanya tandanya begini. Iya, Mama kau itu yang nandain bukan? Nih. Iya. Begini biasanya dulu. Biasanya dulu, oh gitu dulu. Iya, lupa. Sekarang saya mau begini Iya, aja. ya udah boleh. Ayo. Bismillah, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ma. Ni'an. Ba. Isun. Ija. Isin. Kho. Ison. Ha. Sinun. Apaan itu? Bener ya? Bener terus ini. Emang nun. Iya, nun bener. Terus Bi? Tadi Abi kebian. Apaan itu? Kalingan sama tangan Dede. Sini Abi yang kelihatan situ. Nih, kalian tangan Dede sini. Iya. Ini mana? Ini ya. Ini. Ikat lagi, ikat. Sini. Iya. Biha. Iya, terus bawahnya Bawah. Ini. Iya. Itu. Oh. Oh, terus sedikit. Tahu-tahu aja ngidon. Mama. Ro, ayo. Mama masak apa? Oh. Tapi mau terasi. Tahu-tahu aja. Apa deh? Ayo tuh, Ro. Itu tuh bebus itu. Oh. Kian. To. Hiun. Ya. Biko. Jin. Iya, lagi biar ikat banget. Biko. Jin. Iya. Sa. Betul. Diulang. Bau terasi. Dikit ya. Sayyidan. Iya. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ping.
Haus. Nih. Tapi kan perut saya kecil. Iya. Terus saya makan banyak. Habis itu perut saya cepet gendut. Iya, iya. Gendut nih, gendut. Ya, gundut. Ping, ping, ping. Ayo, sa. Ayo ulang. Ya, sa. Sajidan. iPhone. Ayo. Fijin. Nah, Ayo. ain. In. Iya. Syafi'an. Syaibun. Bikoibin. Iya. Syakiran. Fatihun. Amilin. Goliban. Salimun. Ambil apa? Lapar ya kita bilang. Bikaf. Alah. Bi. Wo. Go. Firin. Iya. Jami'an. Wahidun. Itolibin. Iya. Lagi berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Iya, nggak usah bilang. Mani'an. Ayo. Al-Fatihah sama anaknya. Iya, oke, oke. Ya, ma. Dua dulu. Iya. Nih. Nih. Sama. Iya. Mani'an. Abi lupa ya. Lupa B. Mani'an. Ba'isun. Ba'isun. Lijalisin. Ijalisin. Khalison. Khalisan. Hasinun. Hasinun. Bihamilin. Bihamilin. Raki'an. Waki'an. Tahirun. Tahirun. Bikharijin. Bikharijin. Sajidan. Sajidan. Arifun. Arifun. Lirafi'in. Yafi'in. Syafi'an. Syafi'an. Syaribun. Syaibun. Biqaribin. Bikhaibin. Syakiran. Syakiran. Fatihun. Fatihun. Li'amilin. Amirin. Ghaliban. Goliban. Salimun. Salimun. Bighafilin. Biwafirin. Jami'an. Jami'an. Wahidun. Wahidun. Litalibin. Litalibin. Iya, tadi mana kesusahan tadi lupa. Nah. Jadi ini ya, nih. Mana kita? Wah, iya itu bisa nalangin di YouTube ya? Enggak, bagus sih. diajarin sama Kang Isa. Oh, Kanza, iya bener. Saya lihat itu dia bikinnya bagus banget. Oh gitu. Ada di YouTube kok. Belajar buat mata anime. Oh, oke. Ada di YouTube. Anime. Iya, belajar buat mata kartun anime. Biro, ada ini apa nih? Biro Filin. Lagi cobain ini. Sadaqallahul azim. Karena jadul. Tandain ini ya, belum pindah ya. Karena belum Cang. An-Nazi'at. Nih. Anasiat. An-Nazi'at. Sama Anaba ya. Anaba apa An-Nazi'at? Dua-duanya Anaba sama Nazi'at aja. Dua doang.
Anda berdua apa Anda aja dulu? Anu sih. Anda aja dulu ya. Ya. Anda berdua. Anda berdua, oke. Anda berdua, ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Terus? Anin nabail azim ayatihum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil adami hada wajiba al-zata. Khalaqnakum aswaja waja'alna nawmakum subata waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asya وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا نخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفرح كان ميقاتا يوم فصل فتاتنا فجر وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إذا همم غسق جزاء فقينهم كانوا لا يرجون حسابا كذبوا بآياتنا كذابا كل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا يسمعون فيها أصوات كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما وما لا يملكون منه كتابا وملائكة فأتاهم أيها أسناهما إن كان ذلك يوم حق ومن شاء تقرأ به مآبا إن أرسلناكم عذابا غيبا يمنعكم وما masyarakat dan masyarakat Iya, Masya Allah, suaranya merdu banget teman-teman. Orang surang aja teman-teman nih, buat kejaran semua ayat biar benar nih, lawakan akhlak ya deh. Ya. Bismillah. Enggak sambung. Iya enggak ya. Ya besok aja. Lapar. Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Fanashitati nashta wa sabihati sabha. Fasabiqati sabqa. Falmudabbirati amra. Yauma tarjufur rajifah. Tatbaha rajifah. Kubu yauma izi wajifah. Abasa wa khashi'ah. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Faiza kana zaman nakirah. Tilka zaqatun qahirah. Fa innama hiya zajratun wahidah. Fa idza hum bis-sahirah. Ataka hadithu Musa isnada abu bila muqaddas itu Bismillah wa'ana innahu taba Faqul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra fakazzaba wa 'asa baru yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhazahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها
فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Iya, bisa. Sampai ketemu anak, Iya, bagus ya. Sadaqallahul azim. Capek udah. Apa? Iya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma shalli wa sallim wa barik wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi habli minas shalihat, Rabbi habli minas shalihat, Rabbi habli minas shalihat. Rabbi jangan muqimah salam min dzurriyyati rabbana. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad habis makan keju ya. alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Rabbi hamdi minas shalihat, Rabbi hamdi minas shalihat, Rabbi hamdi minas shalihat. Rabbi ja'alni muqimah salam min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Lam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa Oke teman-teman, terima kasih teman-teman sudah menyimak teman-teman ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, kesalahan. Yang benar datang dari Allah, yang salah saya pribadi teman-teman ya. Barakallahu fikum. Sampai jumpa di hari esok di jam sama insyaallah teman-teman ya. Iya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa teman-teman ya. Terima kasih sudah menyimak, sudah like, sudah komen-komen teman-teman ya, sudah tap-tap layar. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa Sampai jumpa. di esok hari.